Bok ljudi, danas idemo na jedno jako posebno mjesto, u jednu magičnu ulicu. Dobro, zvuči kao Harry Potter sada, ali fakat je po meni magična. Zove se Spicy Alley i tamo odjednom, dakle, zakoračiš u tu neku sićušnu ulicu koja fakat ne izgleda ništa posebno i doslovno završiš, dakle, u ulici prepunoj azijatskih kuhinja. I baš cool izgleda i kad sam ja bio tamo koračio, ja nisam mogao vjerovati jer, dakle, totalno neka random sporedna ulica i čim ti zakoračiš unutra, jedno te šokira kako toliko puno tih cool restorana ima svugdje, tako da, eto, sada idemo do tamo. Mislim da smo nekih 5 minuta udaljeni i eto, snimit ću kako izgleda doslovno putovanje do tamo, tako da, i baš fascinira kako je i mene, jer ja nisam mogao vjerovati kako to izgleda. Svi mi govore kako je cool, tako jednom zakoračiš u neki potpuno novi svijet. Tako da, eto, proširit ćete to sada sa mnom opet kako sam ja tako bio zapanjen, nadam se ćete i vi biti. I meni je jako zanimljivo kako Sydney ima hrpu tako nekakvih iznenađenja, ne znam kako da se drugačije izrazim. Dakle, toliko toga ima za istraživati i kad ja to saznao tek prije par tjedana, ja nisam mogao vjerovati, onda sam u stvari shvatio koliko Sydney ima puno toga za nuliti, za istražiti, za proučiti, za iskusiti, tako da to me stvarno fascinira koliko toga ima i valjda će mi trebati par godina da apsolutno sve otkrijem što ovdje ima. Jer navodno ovo je dosta popularna ulica, gdje dosta ljudi ide, ne baš sada svaki random turisti jer nije toliko poznato, ali među ljudima koji žive ovdje valjda godinu dve, oni svi znaju za to i svi tu idu ako žele uživati u azijatskim kuhinjama. Sada ću snimati malo od naprijed, tako da možete vidjeti kako izgleda doslovno šetnja do tamo. Mislim da je sada skretanje ovdje, da vidimo. Mislim da je. Nisam siguran. Evo, zajedno istražujemo, vidjet ćemo na što to liči. Na dobroj smo lokaciji. Ove lampice tu, na slučaju da se približavamo nekakvoj azijatskoj kuhinji. A ovdje inače ima, tako vidite, nekakvih restorana sa strane. Ali, dakle, najobičnija ulica, ništa posebno. I sada iz ove sporedne ulice u stvari ulazimo u jedan, dakle, potpuno novi svijet. Evo, vidite, ovdje tu piše Spicy Alley. I sada odjednom, budite fascinirani kao i ja. Fora ovo, prvi put vidim, ali da, odjednom koračamo u potpuno novi svijet iz te random ulice. Gledajte ovo, sad nema puno ljudi, ali šta je ovo? Dakle, tako je random ulica i sada zakoračila i, dakle, u mjesto gdje ima toliko puno ovako nekakvih restorana, cool. Kaj je ovo? Malezijska kuhinja, mislim. Ovo je, nemam pojma šta je ovo. Neka mješavina, valjda fusion, azijske kuhinje. I tu, dakle, piše Spicy Alley. Zanimljivo kako to oglašavaju u stvari, dakle, nekako skrivaju od javnosti i na taj način ljudi to više i žele. Tako ja kad sam saznao da je to tako neko skriveno mjesto, u stvari sam još više poželio ovdje i doći i jesti onda. No da, evo, prebacimo kameru na mene malo. Da, vidite, evo, ovdje je Thai food, valjda će se vidjeti. Ovdje, to je dalje Thai. Ovo je sada meni lijevo, Hong Kong. Baš jel vi vidite koliko toga ima? Ja cijelo vrijeme, dakle, pješačim bez prestanka i non stop, sve tak nekakvi, dakle, restorani iza mene. Nema kraja, dakle, restoranima. I ovdje tu isto, na desno. Opet ovdje, ovaj znakić Spicy Alley. I, u stvari, evo ga, sada dolazimo kraju. Ali tako interesantno. Totalno odjednom, novi svijet. Tako random ulica, ko svaka druga ulica, sporedna ulica. No iz te sporedne još neku sporedniju ulicu i onda završiš tako
među hrpom restorana, predobro. Ali stvarno, evo sada smo dakle sa druge strane, da li bi ikada nas slutili da ovdje tu ono na desno, kada se koračite ovdje, ulaze dakle u neki potpuno novi svijet. Dakle, ja nikada ne bih, jer ono, tako random ulice, dakle, ništa ne nas sluči da ovdje nekaj posebno. Tako da, eto, nadam se da mi je to bilo zanimljivo, jer meni je pomutilo da tako što postoji. Takve stvari samo zna valjda čuti u nekakvim američkim serijama, filmovima, da na tak neki način oglašavaju, dakle, da namjerno nekako skrivaju takve nekakve barove, takve nekakve restorane i onda da, baš zbog toga što je nekako skriveno, to pobuđuje nekakvu želju u ljudima da baš odu tamo, istraže i vide, dakle, ne da baš nameću gdje je to točno, nego baš taj neki element istraživanja nekako pridobiva publiku, dakle, da baš odu tamo i kušaju hranu i sve drugo što nude. Totalno random sam nabasao na ovu zgradu koja ima ovak nekakvu travu na fasadi, vidite koliko je ogromna. Dakle, sada sam naišao na tu zgradu sa druge strane, inače tamo je glavna cesta i tamo se puno ljepše vidi, ali da ta zgrada je osvojila nekakve nagrade za najljepšu uređenu zgradu, valjda te godine kada se bila gradila i osvojila nekakve nagrade za najbolju arhitekturu, tako neke, tako da, eto, random, fun fact. Sada smo dakle na glavnoj toj cesti koja ima pogled na zgradu. Vidjeli ste se da u ovom prošlom isto kako izgleda, to sam bio snimao naravno preko puta ceste, ali tamo naravno kako je sunce, nisam htio tamo pričati jer znate da ne volim sunce, tako da sam ovdje stao. I da, u stvari, to bi onda bilo sve za ovaj filmić, tako odlučit sam vam pokazati taj Spicy Alley jer meni je to stvarno fascinantno i ja obožavam dakle svu hranu ovdje i meni je život hrana, tako da ja mogu god očekivati se podijeliti s vama, ali te strasti koje ja imam prema hrani. Tako da nastavim bilo interesantno, vidjeli ste i ovu zgradu i ništa, onda to je bilo sve i vidimo se do idućeg filmića.